дар 2 ҳафтаи ахир 1 литр гази моеъ тақрибан 1 сомонӣ арзонтар шуд ва ин арзони ронандагонро шод кард. мо хурсанд ҳастем, хай газ дамо арзон шуда. Бо хай бо як хона хеш савор ба азуртар мерем мисол 660 буд ози 50-70 шуда шигр. сокинон умедворанд ки арзон шудани газ ба сабуктар шудани нархи роҳгиро, молу маҳсулот ва дигар хадамот таъсири хуб хоҳад расонд. газам арзон шудаса рӯз ба рӯз бо арзонтар шава хубтара барои мо студентҳо роҳгирои арзон шава барои мо мефурамон. хай барои як мо тоқане балки барои ҳамаи мардуми Тоҷикистон роҳгирои арзон шава бо хубтара ёхтем. ҳарчанд дар гузашта болоравии нархи сӯзишворӣ нархи аксари молу маҳсулотро бештар мекард ва коҳиши нарх аҳолиро ба ҳаракати ҳамсони нарху наво умедвор кардааст, дар асл алҳол таъсире дида намешавад. Як ҳафта пеш нарх 100 сум буд. Газа мегӯяд ки арзон шуда, всё равно нарх хеста 200 як баробар хест. 200 Ленинабод меравад 200 ки бо 400 километр. Ғарм худаш 200 километр. 200 пешар ами раҳо вайрон набуд 150 буд. баъди раҳо вайрон шудан 200 буд. ана коҳози 300 буд. то ҷиргато. то ҷиргато. ҳарчанд иди қурбон низ ба ин ҳолат таъсир кардааст, ронандаҳои масири ноҳияҳои шарқии кишвар далели худро дар мавриди боло шудани нархи роҳгиро доранд. این گپ در ارزونی گاز نیست که راههای ما جزیره بندن نکنه. این ما همین راهی میریم حاضر برای 3 کیلومتر شدن ما 56 کیلومتر قریب با آبیز میریم که فقط یکم دو میسکوب شدن بالا خطی که میبریم. راه جزیره نکنه. همین راه ما سوز باشه که ما این 80 میرفتیم که حاضر 130 رفته زین. راه ما سوز باشه که ما 130 نه 80 ممکن 60 بریم. این همین سیزونه که همین سیل اومده که دو برشید بالون علش منیم. دقیق نیست که چی شماری از ماشین‌ها در تاجیکستان با گاز کار می‌کنند، ولی معلوم است که برای ارزانیش بسیاری‌ها گاز را از بنزین اولاتر می‌دانند. تاجیکستان سالانه از قزاقستان و کشورهای دیگر بیشتر از 400,000 تن گاز مایع وارد می‌کنند. کاهش اخیر نرخ گاز با تأثیر روندهای جهانی روی داد، اما تأثیر آن به ساحه‌های دیگر هنوز به مشاهده نمی‌رسد.